سلااو و رêz bînerên hêja ji stûdyên dengê Amerîka li Washingtona paytextê careke din xêratina we dikim di xelekeke nû ji bernama Heft-reng dê destpêka buharê de îdî rûyê jiyanê geş bûye em dixwazin serdana bexçê çand û hunera rengîn bikin û bi berhemê wê şad û geş bibin. Ji nav gulên hunermenda şêwekar Çîmen İsmaîl ji Slêmaniyê dest bi gera xwe dikin. Lê galeriya Emne Soreke jimarek ji tabloyên rengareng ya hunermend Çîmen hatin nîşandan bi amadebûna jimarek ji hunermend û mêvana ve got mijara ya serekî gulên rengîn bû. پێشانگای تایبەتی شێوەکاری هونەرمەند چیمەن ئیسماعیلە لە گەلەری ئەمنە سوورەکەی سلێمانی. لە پێشانگاکەدا چەندین تابلۆی گوڵ نمایش کران و هونەرمەندان بە دیقەتەوە لە تابلۆکانیان دەڕوانی. پێشانگای یەکەمم کە 2 ساڵی 2000 بوو دوای ئەوەی کە چاوەڕوانی دانوستانەکانی بینی لایەنەکان بوون لە دوای شەڕی ناوخۆ بۆ یەکەم جار کە تابلۆی گوڵم کرد ئارامی پێبەخشیم هەستم کرد ئارامیەکە لە نەوعێکی ترە جیایە لە ئەو تابلۆیانەی ترم. لە پێشانگای دووهەممە کە 2004 دەبوو دوای کۆچی دوایی هاوسەر و هاوڕێی خۆشەویستم کە حسەین بەڕاستی خۆشەویستێکی زۆر میرایە لە دراوسەکانم لە خوشک و براکانم خوشک و برای حسەین هاوڕێکانم مامۆستاکان لەگەڵم کەسانی دەرەوە ئەم خۆشەویستی وای لێ کردم کە بە من بڵێ چیمەن تۆ ئەبێ جارێکی کە بوەستیتەوە بەردەوام بیت هەستم کرد هیچم نییە پێشکەشیان کەم تەنها من خاوەنی ئەم دەست و پەنجەیەم کە تابلۆی پێەکەم کاری هوەری پێەکەم پێشانگایەکی کەی گوڵم کردوانێ کە سوپاسگوزاری بوو بۆ هەمویان. ژمارەیەک هونەرمەند و هونەردۆست سەردانی پێشانگای گوڵی چیمەن ئیسماعیلیان کرد. ئەم تابلۆیش بەڕاستی چیمەرخان هونەرمەندێکی شێوەکاری گەورەیە زۆر بە شێوەیەکی هونەریانە و ئەستاتیکانە تەعاملەکە لەگەڵ ڕەنگە من بۆ خۆم ناوم ناوە خانمە هونەرمەندە ڕەنگ ڕێژەکە بەڕاستی ئەگەرچی تابلۆکان هەمووی لە یەکەچن بەڵام دقت بە ڕەنگی تابلۆکان ڕەنگەکانی ناو تابلۆکە کارێکی زۆر جوانە و سەرنجڕاکێشە بەڕاستی ڕوح ئاسووداکات. پێشانگەکەی چیمەن ئیسماعیل 16هەمین پێشانگای بوو بەڵام سێمین پێشانگای بوو لەسەر گوڵ. طبعاً هەموو ئەو تابلۆیانەکەت ئیشی تێ ئەەکەم کاتێک کە تەواوە بێت زۆربەی کات من بە دیارەوە ئەگریمەوانێ ئەڵێم سەیری ئەم کارە ساتە گەورەیە سەیری ئەم ئازار بەخشەکە مرۆڤایەتی بینێ کوردەی بینێت لە بینەکەیە من پێویستم بە ئەبدەیتی خۆم هەیە بۆی ڕۆحم ئارام بێتەوانێ ئیشی گوڵەکەم. ئەم پێشانگایەشم لە ڕوانگەی ئەو هیلاکیە زۆرم ئەو ماندووبوونە دەرونیە زۆرم کە کاتێ لەو پرۆژانەیە ئیشەکەم کە هەچەنە ئەو پرۆژانە تاوانن هەمیشە بەردەوامن بە حەقی تاکی کورد ئیتر بەدەست خۆمانەوە بێت یا بەدەست دەرەوە بێت. چیمەن ئیسماعیل لە زۆربەی تابلۆ هونەرەکانیدا گزارش لەو دەردەسەری و تەنگ و چەڵەمانە دەکات کە بەسەر میلەتەکەی داهاتووە بەڵام ناو بەناو پێشانگای جیاوازیش دەکاتەوە و وەک خۆی دەڵێت دەیەوێت لە ڕێگەی تابلۆکانیەوە پشوویەک بەو ڕۆحانە ببەخشێت کە لە نێو جەنگدا گەورە بوون. دڵشادەنوەر دەنگی ئەمریکا سلێمانی. بینەرên hêja nivîskar û hunermenda Kurd Laleşa Ûsif bê şêwazekî pir taybet berhemên bûkan diafirîne û ev bûkên got bi zaroktiya me ve girê daye wan bi roman û çîrokên nivîskî girê dide. Him weke jinekê
خودوان ده دیار دده و هم جی گونشوپیا کردان به هنری دده پیش نها لالش جستنبولی بریکاسکای میوانا برنامه هفت رنگه نویسکار و هنرمند لالش اوسف گلک سپاس بو بشتاری بوناته برنامه ما سپاس بکن بو خواندناوه گلک سپاس چیروکاته و بوکا بوکه گوت چه دکه تو بلا دکه ام زانن گو او بشکی زاروکتی هم راستی لبلیت با آوای کی دنتو و با آوای کی هم هنری جی هم جی گریدانه که به نویس یعنی ام بجن خبات نویسکیت وان گرید چیروکن گود رومانا ده یا ده پرتوکان ده هاتی نویساندن ده بوان گریده اف چیروک چاوا چه بو گو اف بیروکه کنگی هات چاوا تا دست پیکر و ام بجن کتی ناو خباتاته یا روجانه ده yani براستی درون کار دستا نقش او اشخا کار منه بری بود زاروکتی دا ازناوی تابو لی به پیواجوی پاندمیه و بتک چکرن دست بکر وک از دمال da bun duyam tişteki bikira tüy deveda min çerok dinivisiya dinivisi da xıtımim mine kare tişteki bikim Çibikim destemde işte bu tişteki diviyam bikira min mecyu havala bikira uçağı evde biter kesin kumu çıkaz çekirmelerini tişte serimi da dededer bu avi hidi kuçkas dedik eki derket hole ev bitişte gidin vahata giriyorlar. Tişte kum ne kare az dinvisim tişte ku az kısmı bu bu avi bir karaktere ki dedik eki bir cilubergi bebek eki derket hole dura hidi yek dur peynte Evan usa derketim hole duram te devdora kara parvekir. Eğlep şib malbata kara. Men navale dikir. Navi ek zaroktiya meda devdore mehbun. Ekuk jindne zarokten kut giramede mapun ba aveke bandorlu mekir. Men navi vana dekir men bezar kevhaştı bun. Dura ev bu tişteki dini. Seruya herkes terokye ki bu tişteki bu Dura ev hay mezun bu mugu ez liya çava bikarbın bu danasina edebiyata kurdu bu bikarbinin asas jorda destekir uçağı evkeki hebu tişteki popüler hebu cülü belge xav Portugal hevdani bu ser sosyal medyayı parvetkirin mücük ez liya pıtıka o Portugal hevdura bikim bu ser sosyal medyayı bela bu gelekecek بالکشان بلکه که باشه میدی. تشاوا لالاش اتخازم یعنی تشاوا به پرتوکا گریده ده. ام بیشتر کاراکتری کی سرکی جرومان یا ج پرتوکا کیوت جیروکا کیوت. کاراکتری کی در دخینه یا تج خیال خودش تکی چید کل گور جیروکا رومان یا پرتوکا. جانا تو تشتکی چیدی کی پرتوکا کی تخونه رومان کی تخونه او Louis'te. Canım artık tişteki tkone ev karakter culubergi ve tişte sevit edadım ne ev deberiyatı karakter ekicek. Duali demeşe. Tüm yek alini ne. Canım tu dvece ev karaktere vira herhalde fıstana ki o hal fatki. İşte ki ahal fatki. O sevit edab kappa gorçte ku sınav rojana da terastekte ev lehevdut kalbe. Bu avi dert keve. Canım işte filmeki temaşedeki او رمان او دیمنی قضایی کته برچاوته او رنگی که خدیراتت او رنگ به تپیکی که به کاراکتری که او سا پرالی هفدو درد خمتش بله اف خباتن اف برهمین گوتت که نها ناو دستیته ده تشت که جوانا یعنی تنی تشوپینن لسر یا تورا مدیا جواکی لوکی دنیج بو ام بیجن تک پیشنگه کده یان لجیه کی به نشاندان او تشتا بویی یان د بالاته دی گوت بکه جبرگو خلق ببینن کات چاواده که yani Zigave yok bu yani bu peşerojet hazım bu peşengeki ve arşiv fotoğrafı bana yok dikim tomar dikim ve arşivli bağımın hele evlat herkes yani bebek hemen bir müsaade not evi çıkara helineki nudittin çün cida çün bakesi cida hani ki evana hasta ki van bun buha hastın
karaktereki gor cilevan yani gor fotoğraf evan çeydikim. Heneki tişteku destemi de hebun evana kiri. Brasti bir gave her yek lidiyeke yani liser tora medyay hatta frotun bu aveki. Levi gave hidi boku peşenge heki peşeroji vekim boya hidi numuneye çeydikim. Hidi müderrici sipariş acı berda hidi divana cizeyde çenakım le girani dedim serku peşeroji da peşenge heki çeydikim. gelek spas بۆ بەشداریبوونا تە بەرنامە me nivîskar hunermend Laleşa Ûsif mera bû İstanbulê ev xebatên got dike serkeftî bê em dixwazin got li ciyê bilind astên bilind wan bibînin û bi rastî karekî balkêş serkeftinê şer dixwazin. Lê dihokê jî hunermendê şêwekar Serdar Kesteyî got li Amerîka di jî pêşengehek taybet li dihokê vekiribû bi navê çîrokên penaberiyê Selam Balayî jî xwest got hin roniyê bide ser jiyana vî hunermendî û xebatên wî dwarê şêwekariyê de. هنرمند سردار کستهی جه امریکا به سردان هاته پارێزگاها دهۆک و شیات وی ماوێ لەوێ دەرێدا پێشانگەهەکە شێوەکاری بناوێ چیرۆکێن کوچبەریە veketن. بژین دیرکەتنامە ڕاستیش وڵاتی تەسیر کرد کارتێکردنا خۆ هەبوو ڕاستی ber ku kevya warê غەریبیەدا کوچبەریەدا lê karê hunermendên Kurd jî wek kelçermedan yasîn wêrê مهکل شریوان جدید یعنی ما راستیجی مفاشه کد ورگرتیه جیم جیان برافراش پیاتیات چید جیان بلف آروزی انگلک مازن دچید و که مرو دبینید مرواتی برف براش پیاتیه دچید یان بجی رنگا رنگی گلک آکیم دبیج لما جی تابلوانج داد دیاره کو پتر رشوسپی یان بجی نخافتنا رنگا رنگیه رنگینیه جی برزکرنا رنگای تشتک دیاری نپراستیجی لی دیسان جی امید ہے امید و کی دتابلون ده هر پریا رنگی من هلا بین فرهیه که بین کبدت اینری بره سردار لی دهۆک به هنر کاریکاتوری پتر تاتا ناس کرن بر رخنه یا خویا جواکی و یا دستالاتی و هر نجوانیه که تریا کاریکاتوری دا دیدنا من نه از نشم وک رخنه گرک یا بیجی کوچه اومد کاریکاتوری دا بویره کی بابت سیاسی انگشتی انجواکی ما پی درد برین یا بیجی رخنه دست حالات و یا سیاسی یا کارین جوان و خراب کرده دید ما رخنه دوان که دیدنا من تابلو بابت که جدایه بلکه ده هندک رباز تونری دا هبن که تو بشه تعبیر یانجی برخنه بکی به تابلو جی لی از خوب تابلوی بو لای جوانیه لای دانای سینا کلچرا لای رنگا از برنگی بکارتینم هر سفرک نیاتیه که لدف مروی پیدا دکد اد کوچبری از سرداری دا بو امریکا نیاتی هنرویه شیوکاری دا پیدا کریه سلام بالایی دنگ امریکا دهۆک Bînerên hêjan berê xwe din wanê stranbêj û mûzîkjen Azad Bedran şevbihêrkek li dar xist ji ber got nikare konsertê mezin li dar xe ew şevbihêrkên biçûk çê dike ji ber rewşa siyasî li Tirkiye û qedexeya li ser hunermendên Kurd li wê derê. Li Tirkiye hunermendên Kurd ji ber stranên xwe yên Kurdî rastî astangî û tawanên terorîzmê tên. Piştî hewildana darba leşkeriya di 2016 vir ve hejmarek konserên hunermendên Kurd ji aliyê walîtiya Wanê ve hatine qedexekirin. Ji ber vê yekê stranbêj jî li salonên biçûk dikarin konseran li dar bixin. Herî dawê hunermend Azad Bedran li salona Şanoya Mencelê konserek pêkanî. Rastî jî gelek aleqeyên mezin bû min nîşandan ez gelek kêfxweşim gelek serbilindim gelek jî kêlejanim ji ber ku konsera me taybet ya yekemîn bû ji ber wê yekê wan jî gelê Wanê jî ciwanên Wanê jî me tenê nehişt. Ji ber strana partîzan derheqê hunermend Bedran da di 2020 da bi îddia propaganda rêxistinê kiriye ji aliyê dadgeha Cezayê Girana Diyarbekirê ve bi 3 sal û 9 mehan
cezayê zîndanê hatibû cezakirin û hin jî doza wî berdewam dike. Piştî wek tê zanîn li Tirkiye hukuk nemaye rastî jî dibin destê yek kesê daye ew yek kes jî çi biryar bide ew e dixwazin hunermenda bitirsînin ne tenê Kurd jî hunermendên Türk jî ditirsînin wek hûn dibînin li Sezen Aksu Tarkan her wiha hunermendên Tirka jî naxwazin kesên muhalîf kesên li hemberî wî tişta bêjin naile. Bedran li bajarokê Tarsusa Mêrsînê mezin bûye û ew bi dehsaliya xwe li navenda çand û hunera Dicle Firatê dest bi stranbêjiyê kiriye û li wê derê zimanê dayîkê fêr bûye. Bedran dibêje ku tevî qedexan ew dê hunera gelê xwe bide berdewamkirin. İja em jî wek dengê gel em dikarin li her derê li her cî ji bo me konser ciyê konserê ye her der ciyê me ciyê şahî ye em jî dikaribin bibin ziman û neynokê gelê xwe. Müzikhezên stranên Bedran li gel wî stran gotin û şevek xweş derbas kirin. Konsera Bedran heya direngiya şevê bi coşek mezin berdewam kir. Arif Aslan, Denge Amerika, Wan. Bînerên hêja ev jî raporteke li ser konserta opera Yago Robot hunermendên serekî ne di vê konsertê de. Ew yek ji çalakiyên pêşengeha Expo 2020 li Dubeyê. شانۆی ئەکسپۆ دوبەی 2020 شەوی چوارشەمەی ڕابردوو ڕێکەوتی دوی مانگی سەی 2022 میوانداری جۆرێکی جیاوازی نمایشی کرد کە لە ئۆپێرای ئەندرۆید پێکهاتبوو تێیدا ئۆڵتەر سێ ئەوەی ڕۆبۆتێکە ڕۆڵی ڕێنماییکاری مۆزیکی لەسەر شانۆی ئاهەنگەکە دەگێڕێ. لە ئاهەنگە مۆزیکەکەدا ڕۆبۆتی ئۆڵتەر سێ یاوەری میوزیک ژەنی ژاپۆنی شوبوویە کیشێرۆ دەکات. ئەو ڕۆبۆتەی هاوشێوەی مرۆڤ زیرەکە و ڕۆڵی میوزیک ژەنی ڕێنمایی کار دەگێڕێت. هاوکات نمایشەکە سرودی ئاینی بودی شانبەشانی سەمفۆنیای ئۆکسترا پیشان دەدرێت. ئەکسپۆ 2020 بریتیە لە پێشانگەیە کە تێیدا باشترین کاری هونەری 192 وڵاتی سەرانسەری جیهان نمایش دەکرێت لەوانە کاری هونەری ئەندازیاری زانست و هەروەها کللتوری جێی ئاماژەیە پێشانگا مۆزیکیەکە هەتا سیوێکی مانگی سێ پێشکەش دەکرێت. Bînerên hêja ji ber pêşketina teknolojiya êdî tiştekî zor û zehmet nemaye wek vê pêşengeha virtual ya hunermendê Îtalî Paolo Vinorsi Yago di çerxa şazdan de li Îtalya naskirî bû û gelek berhem li paşxwe hiştine. تابلوی پاولو ورنیس یه پیروز لگالریا نیشتمانی لندن دیدیدن. دما کو نیکولاس وکه مطران دنیه مایرای هاته هل بجارتن. گل براون مدرنن باشور ترکیه هاتیه کشان نشان داده. نها گالریا نتوی خلکی هانده ده. داکو هنرن ورنیس برگا وی آره ببینن. لیچما وی تابلوی به ورگی ببینن. دما کو او بخواه هیا. And the bishops were deciding. متران بریاردان که کی وی به متران دنیه میرایه براستی نیرنگ وان هبو کو یکم زلام بیت دره وی وره هلبجارتن کو ببه مترانه نو و او یک چی بو و نیکولاس سر سبی هات دره و پیشوازی لی هات کرن و جویره گوتن که تو وی ببه نیکولاس و بوی آوای او معجزه پیک هات. ده سال 1820 ده دما شر ناپلئون ده اف تابلویا جدیری هات را کرن نها او وگریای جه خو بودیتنا جدیر و جنو و آوا کرن وی تابلوی نکارگی حسان بو مینا پازله دبا کو پرتکن جیاواز به درستی لبریک بندانین دا به درستی دیار ببه. We were able to scan مشی اسکانر لیزری بو دره بکاربینین کو یا دیار دکفته با کور ایتالیا و آشکرا کرنا کوکا جورن دین میوزیکه و نین زور جوانی در کفتین او هفکاریه کار راستیه بو دیتنا تشتین سه جا کو او بخو دو جابن و نین دکتورا ریبیکا جل و اکترین تابلوی دبینن. جبلی و گوهستنا گشتیاران بو دیرا ایتالیای بریکا وی آره ده همان دمیده و شاندنا بوی ریکه چیروکا کشان وان تابلویان و دبیجه. هر وسط دنگ جعالی دکتورا گل سپورا هنری و اولی و جعالی هر دو لیستگوانین کو نقش مطرانی دکن لسر تابلوی ده آخدن.
هەر یەک جوان نەچارمان کۆ بخوا برێڤە بچن ئەو دناف پێنجی کامیرایاندا ڕادوەستن و بە هەڤڕە دمەشن داتایên ku ji aliyê van kamîrayan vetên girtin hemû bi hev re tên girtin û piştre di qonaxeke dirêj re derbas dibin heta digihêjin nav van vîdyoyan û vîdyoyeke balkêş bi dawî tê ji ber vê yekê ev modelek sêrehendî ye ji kesekî ku dilîze û diaxive lê modeleke ku tu dikarî birêve biçî û ji aliyên cuda wan bibînî. Dema ku vîdyoya bêjeran wêneyê sêrehendiyên dêrê û direhindiyên tabloyan bi hev hatin girêdan, nimayişgeh amade bû bo dîtin û weşanê. Lê bez deng mabû. Dema ku şopandina sêrehendî hat kirin, pertûkek kural ya sala 1561 li dêrê ve hat dîtin. Ji ber vê yekê galeriya nîştimanî grupek zalaman ji dêrê helbijar. Ku yek ji ahengên di vê pertûkê de ku di sed salên 16 de dihat gotin bêjin. Hengê tenê bi vî rengî dikarin nimayişgehê bi rêka VR binav bikin û pêwîst e 20 xulekan berî hengê di navê xwe tomar bikî. Geştyar dikarin rawestin yan jî bênû biçin, dema guh didin axiftinê. Galeriya Veronese wê ji heftî meha sê heya sêy meha çar birêve biçe û çonajor ve bi bilîtên pêşwext vekirî belaş e. Ji bo roja cîhanê ya jinan li Londonê pêşengeheke taybet ya berhemên jinên hunermend ve bû roniyê dide ser rewşa jinan di dîrokê de ta roja îro. 12 hunermendî jin li nû welatî cêwazewe karekaniyan li pêşangehekî taybetî navçeyî Mayfair li London nimayiş dikin. Mebestî em pêşangeya ke li jêrnavî di Divine li galerî hofa kirawetewe سرنج خستنە سەر ئامادەنەبوونی ژنانی هونەرمەندە لە ناو پیشەسازی هونەردا و هەروەها ئەنجامدانی کارێکە بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە. ماری ڕۆناین ژنە هونەرمەندێکی خەڵکی ئیرلەندە و چوار لە کارەکانی خۆی لەم پێشانگایەدا نمایش کردووە. هەست دەکەم لە زۆر کەسی تر بەختەوەرترم و خۆشحاڵم کە دەتوانم لێرە بم بۆ داکۆکیکردن لەو ژنە هونەرمەندانەی تر کە لەوانەیە وەک من بەختەوەر نەبوو بن کە بتوانن بەشداری بکەن. پێم خۆشە ڕۆژێک بێت کە ئەم نایەکسانیە نەمێنێت، بەڵام هێشتا ماوە بگەین بە یەکسانی و لەبەر ئەوە پێویستە داکۆکی لە مافی ژنە هونەرمەندەکانی دیکەش بکەین. پێشانگاکە بە تایبەتی لەگەڵ ڕۆژی جیهانی ژناندا دەستی پێکردووە. لێکۆڵینەوەیەک لە 3050 گەلەری لە بنکەی زانیاری ئارسی دەریخستووە کە لەو 48% هونەرمەندە بەشدار بووە، تەنها 25% یان کەمتری هونەرمەندانی ژن بوون. گەلەری هۆفا بەڵێن دەدا کە هونەرمەندانی ژن لە ساڵی 2022دا بتوانن زیاتر لە 150 نمایشە هونەریەکانیان بە شێوەی تاکو گروپی هەبێ بۆ نمایشکردن. هونەرمەندێکی تر کە کارەکانی خۆی لەم پێشانگەیەدا نیشان دەدا سوزانە ئەنایایە لە مێکسیک کە کاری هونەری سێڕەهەندی دروست دەکا. ئەنایا دەڵێ ئەو تەنها لێرە نییە بۆ ئەوەی کارەکانی خۆی نمایش بکە، بەڵکو نوێنەرایەتی هەموو ئەو ژنانەش دەکا کە لەو پێشانگەیەدا بەشدار نیەن. زۆر خۆشە لێرە بیت و نوێنەرایەتی ئەو هەموو ژنانە بکەیت کە دەرفەتیان بۆ نەڕەخساوە خۆیان نیشان بدەن و بەهرەکانیان دەربخەن. ئەوان پاڵەوانانی ژیانی منن. ئەلێکس پرینۆڵی سەرۆکی بەشی فرۆشی هۆفا دەڵێ بۆ گەلەریەکە زۆر گرنگە کە کاری هونەرمەندانی ژنی سەردەم لەگەڵ هونەرمەندانی مێژوو هەردوو پیشان بدرێن پێکەوە. بە دڵنیاییەوە لێرە لە هۆفا هەز دەکەین گرنگە کە هونەرمەندانی ژن نەک هەر لە ڕوانگەی هاوچەرخیەوە بەڵکو لە ڕووی مێژوویشەوە دەبێت بناسرێنەوە. وابزانم کەسانێکی کەم هەند تەنانەت لە خودی پیشەکەشدا ڕەنگە تەنها ناوی 5 ژنی هونەرمەند هەبێت کە زۆر ناسراو بن کە یەکێک لەوانە بە ئەگەری زۆر فریدا کالۆیە. من پێم وایە ئەمە شتێکە کە پێویستە سەرنجی بخرێتە سەر و بگۆڕدرێت. جێن سوید کە هونەردۆستەکە دەڵێ پێم وایە ئەمە دەرفەتێکی گەورەیە بۆ کڕیارەکان بۆ ئەوەی بتوانن دەستیان بگا بە بەرهەمە هونەریەکانی ژنانی هونەرمەند. من هونەرمەندانی پیام خۆش دەوێت بە هەڵەڵێم تێمەگەن، بەڵام زۆر بە گرنگی دەزانم کە کاری هونەرمەندی ژن لە گالێریە هونەریەکەمدا هەبێت و کارەکانیان جێگای سەرسوڕمانە و ئەمڕۆ لێرە ئەوە دەبینم. پێشانگای دە دیڤاین لە گەلەری هۆفای لەندەن لە 8 مارچەوە بۆ 22 مارچی ساڵی 2022 بەڕێوە دەچێت. بەفراوی نووری دەنگی ئەمریکا، واشنگتۆن.
لی روما پایتختا ایتالیا پیشنگه که جه 105 برهمین سکیچ و کارین کاریکاتور ین هنرمندین ناسکری و بو جناوان هنرمندا داوینشی، پیکاسو و میکائیل انجلوژی هبون. نقشکشان و کاریکاتورین هنرمندان جهمی سردمان جه لیوناردو داوینشی بو پاسکال د پیشانگه که دا لکادیمیا هنری فرانسی رنسانس ویلا مدچی لروما ها دلدار خستن که بالکشانده سرپاشیا تابلویان و او نقشه این هنرمندان چید گیرین. gelek caran nexişkirin wekî diyardeyek negirîng tê dîtin. Lê di rastiyê de nexişkirin beşek ji prosa afrandinê ye. Ji ber vê yekê ew beşek girîng ya afrandina hunermendan e. پیشانگه به 105 کارنج سردم رنسانس تا کو سردم هفچرخ چیروکا هنر نقشکشان نشان داد. هر وسا عالی هرین نیاز و یه نکنترول کیری راهنان و نکشان این هنرمندان دیار دکد. برایگا کارن لیوناردو، مایکل انجلو، برنینی و پیکاسو و چندین هنرمندن دی کج موزخانه این ایتالی و آوروپی کم کرینه. یا کو پیشنگه دیار دکه جداهیا کارانه. مبست اوه کو نیشان بده که گرینگیا نقشکشانه چیه؟ کو لسر هر جهه که تیدیتن. لسر پرین کاغذا بگره حتی وینه کشانا لسر لشی. وکت هتو افجا نقشکشان لهر جهه هیا. پیشانگه عالی و شرطی چکرنا هنری هنرمندان ود کولید و المیواناند کرد که بال بکشینه سر بشینه دیار تابلوی یانجیل پشت تابلویه. افکردارا گرافیکی یا جرباندن و آزادانه گل دیف چیا ساکی ناچید هر دم به دیرو که آفراندن هنر هاتیه دیار کرن. در سردمان نوجه نقشکشان لقراغا کارن هنری ده هاته کرن ده کارن جهاتی ده کل دماهی کارن گلک تازه و آس بلند هاته دیتن. لدمن بهین ودان ده هنرمندان لجهین کار خواه به پینوس یانج بر رژی نقش دکشاند. پیشانگه ده دو پیشاندان آلدار خید. اکل روما و اکل پاریز. اول روما لسه هیوه دست بگیریه و ل22 هیوه 4 دبداوی هید. لدیف دا اول پاریز دل 19 هیوه 10 دست بگید. و لهیوه ایک 2023 دبداوی هید. چید بید نزیکی 105 کارندی پیشکش بگید. بینرین هجال ویده امگشتن داویا گر خواه هر شاد و بختور بن.